eba environmental safety no mo ne ahobambo ho nsem ne saa no mayimu a papa yi so abene eyie na de bia meka se eya na animdifo no wa around enso no o man na ase yeni obi a David Agbembiasi ewo ahoma no so. Brother, good morning. Good morning, opinion now what you say? Adom na also eh. Right. Minim say what ne ekoso on kran ne SCA about say dan ya egu nipa so no. I don't know as a safety expert. System failure. Ana ne besi. Yo, Nhyira FM. The Ghana for mutie Nhyira FM. Ansa na yebeka se we na ma dan no ebuye. Ana se we na ma dan no ebuye. Say ye ho Nhyira FM. A report no ebe here engineer for department bebre safety for enso ye ka ho. It me via near church at the potty way and a my Daniel the buoy. Now, yeah, so back Ghana Institution of Engineering and your department be from Burden and Roads Research Institute. The amount a dime type a yabro sign back with foundation failure. Foundation failure. Very good. But also, Rebecca said structural design deficiency. But also, Rebecca said substandard materials and counterfeit product application. The Baku social, the Dospa, and your poor workmanship and supervision. Poor workmanship and supervision. You, Mamenfa standard material, no. Na me mamu example. Nhyira FM. Openyi bi oska oga mo krom ha. Na oye se osi conference wa abefa nipa 15,000. Enti osi dan na wie. Obesi no ko engineer for ekwaje bibia nkrata sen oye bibia wie no obesi dan na wasi wie obaposo na ho na sem and abroni say den substandard so in that dia na ye de be dan so ni engineer natural no ko pe bi ene buofo madam for pan peyin koto de afu na mo boss kama chance e guso esi krom ha ye o last papa ne so mo kofi mo wa obi afre o dan na wusi no ebu agu substandard application of materials. Tineze enye papa ye papa opedefo madam for pan no ejurugui eno afi asemaba okotema sa ko fa engineer for buy afi dada na afi onto awanto eno kote wabo company ada na the power onto na ko sa the phone how we are say no one na go to ba eno so ka homa ye dan especially abrosan we see ejuregu foundation ye no ya kire say cement 5 bags fa abo say fa anua say issue kra ye bi gumu no say engineer na onuma adwuma ne ho a issue 10 bags or the 40 bags what say adwuma ye be see there adwuma ro ye be yi na we wie no go ni be say after ma won na beti say adwuma na we say ka o engineer gina ho na o tua ne kai yi eno o hwe say
ne o si edi edwuma bia ne kwan so calculation na drawing na down ya dia ye edwuma intense sending about poor monitoring ye wo oko assembly ya wo engineer for ku bebre wo ye si dan ya ebi okran go say ye ko from engineer for mo we me si abrosan wa mo mra me yenko nje de ye drawing na ekura ye no a na ye ma ya ko fa ye mfa engineer so supervise enti ye bewie na eduma na ewie no ya nye ne yi eno so di sa atọrọntami eba so ana ye mbra ubesi dan no kura asase no ya testing ye wodi obi efe no geotechnical engineer so or you certified ne juma no se obe asase bi ensho wase asase let's go wase the journey is different answer ni besi dan na wase ye test say you test ama ya ma ho krata dan unum ni besi china ni na ka de issue na ya fi say you was ka mo ye ni bia papa we di so si ya bibia chi ni sa ma me mo ye tentem Nhyira FM bo na di obewie nyina na nkoyi o ni o kai asafu okay chance terminal we nyankre ya mo kai se jurugui okay abesinko obi esi dan bi okrom ha baby dan ya stop abrosan ye jawa be se ten your master say ye ho adwuma obi so si dan okrom ha baby eno nso wo ma to aso tintin so omo ye test so omo ye test aye enforcement no so omo ye yenim efie bi ben no da ko ebe juri na kunipa bebrebe me si abrosa me chemba ho obi dey have bu abeko me enforcement o si ye juma office tinane doso so area bi obi si dan bi kura na ehu senya mom yanko test no aye you physical test no technical investigation no ehun crack awel mom yanhe why na ye ma o so nipa na certified bra Nhyira it's true Mr. David abamabiasi my nurse no pay for the education kakra or the amaya on that and I believe say obia ABC dan assembly to set up said they calling on them I think say once we emphasize say engineers no so ye adwuma ye district engineers ni municipality ye da se no pay yo dan kami fa ba ko ntwem okay eye sunyane kumasi o se abaya ye kwan no ufre du jama e kwa mrante na ya de bi ha me yi adan e kwan mu no ya magana for no mo de o mo so mo mpe e no makofa concrete so mo ye speed ramp o ma ye ne basa odu ha ji se 1 hour no tumi across e du jama ha ya this you police commander ho impenifor bebre ho no mo ti ho ye de oba aba kwan na nse ya yesika taxpayers money yenfa concrete enfra asphalt na se kwan se de odwuma ni mani me ya se on se ye leadership no efilia Ghana Highways Authority wo ye wo eye assembly no nso wo a wono mo ebehwe kakra around na ye kwan no so a ye hu se ye driver for no ho sebe impredias and ya driver for no emu fa dodo no adwene no enhyeda enkoyie saa enti no se amanfo no tena wa no mu se da bi afi yewu ebobo ye pawpaw yakọ complainia mpanimfo mfi omunya ho hwe a na omu anso apekwan omde bebo omu ba na ma we sie but if leadership is up and doing
yɛnka sɛ yɛ but ɛsiane sɛ yɛn mpanimfoɔ no mmoa yɛn ne nti na ama na wie sei ɛyɛ saa nanso ani sisi saa DC wote sɛ Nhyira FM. nti kwan biara wo DC a wo kurom hɔ wobɛfa so a yɛbɛyɛ speed round ɛwɔ ne kwan so highways foɔ no bɛyɛ ama Ghana no ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛni sɛ yɛsɛ kwan no ɛyɛ saa na ɔma fa the law into their hands we the revolution yɛ ɔsi yɛkyi saa mmeranteɛ ne ɛma mo sɛ smart yɛboro mu akyi na mo nyɛ bi wade aseɛ right we no bi hɔ a ɔsi yɛ panic na afei DC so sɛ yɛbɛtu a yɛntu because wɔ hɔ sɛ mpuntuo na abayɛ mpuntuo na mpuntuo no yɛnsiesie no a na wo DC no tumi na wo de yɛ gyina no all right Meda CP Nhyira David Agbema bi ase safety expert and yɛne ne twetwe nkɔmmɔ fa deɛ ɛkɔ so no Nhyira